Siyanivusela abathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu kulisondvo lemhla ka-21 kiyo inyanga yenhlaba. Namhla-ke bathandzekayo lisondvo lesithathu emva kwa-Pentecost, lephindze futhi sithi-ke ikhalenda lenzala lisondvo le-12 leminyaka. Siyambonga-ke uNkulunkulu losiphe ukuthi sihlangane ndzawonye sitewumkhonta simdumise yena namuhla. Sibonga nakuye umholi wethu Ubaba Dean Advent Nhlanhla Dlamini lothi tichubeke letinkonzo sitithole bathandzekayo kuze sitewuvuseleleka emoyeni. Kulolu suku lwanamhla-ke futhi siyafisa-ke kuhalalisela bobaba bonke sithi Happy Father's Day, Happy Father's Day kini nonke bobabe. Siyethemba ukuthi lusuku lalapho nitawuthokota nijabule khona, lusuku futhi lalapho nitawufuna khona buso basimakatsi. Siyabonga-ke bathandzekayo, inkonzo yethu itholakala ekhasini lelikhulu nakune encwadzini yethu yenkonzo page 104. Tifundvo tethu-ke titholakala encwadzini yethu yetifundvo ekhasini number 47, bese kiyo incwadzi yethu yenkonzo tiyatholakala ekhasini 261. Sitawucala-ke bathandzekayo inkonzo yethu sihlabele liculo number 120, Hallelujah bonga Jesu, liculo 120. Hallelujah bonga Jesu, o inkosi ebusayo. Hallelujah ongomqobi wehlula izitha zonke. Yizwa kuzwa-ke lumdumo okomfulungenisa ngoba uJesu ehlengile kuzwa zonke izizwe. Sichubeke-ke bathandzekayo nayo incwadzi yethu yenkonzo ekhasini 104. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Thumisani inkosi, yithumisanini netinceku tenkosi. Akabonga uNkulunkulu Yise neNdvodzana naMoya loNgcwele. Alibonga ligama lakhe nyalo nanini. Bese sihlabela inkoma yokubonga nekudumisa. Ongathunyiswe uNkulunkulu losezolweni, kube nekuthula nelothando kubantfu. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakudumisa, sikhuleka kuwe. Siyakudumisa, siyakubonga ngeludumo lwakho lolukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi Ndvodzana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu, Mvana ya Nkulunkulu, Ndvodzana yeyise, lesusa tono temhlaba sehawukele. Wena losusa tono temhlaba sehawukele. Wena losusa tono temhlaba yemukela kuthandaza kwethu. Ngowena lohlethi ngesekunene saNkulunkulu Yise sehawukele. Ngobe nguwe wetwa loNgcwele, nguwe wetwa lo enkosi, ngowe wetwa Kristu kanye naMoya loNgcwele. Lo setulu konke
ebusweni baNkulunkulu ise. Amen. Asithandaze sithi sonze tabo simakathe. Nkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe. Kute lutho lolufihlelwe wena, gezani cabanga tinhlitiyo tethu, ngekuphefumulela kuto moya wakho longcwele. Kuthi siwuthandze ngalokuphelele, silidumise ngalokufanele igama lakho elingcwele, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jesu wathi uboyithandza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wekucala nalomkhulu, newesibili ufana nawo ukuthi uthandza makhelwane wakho njengoba utithandza wena. Le myalo lemibili bamelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe umuntu losoni yaphenduka etoneni latendile, ente lokungumthetho nalokulungile, yawusenzisa umphefumulo wakhe. Ngakho bathandzekayo, asivumeni intono tethu, sikumisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngemthando nangekuthula nabo bonke bantfu. Sisi hawukele Kristu si hawukele Sisi hawukele. Asithandaze ngekutithoba lokukhulu Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ekucabangana ngekukhulumana ngekwenda nangakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yenkodzana yakho Kristu inkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, sende sikhonde ngegama lokusha kude igama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendukanga ngeliciniso, akasihawukele asithethelele itono tethu, asikhulule kuto, asimise asicinise kulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wethu wanamuhla, Nkosi Jesu Kristu, usitshela ukuthi singesabi, sinika insaye ukuthi sikidzele, sikhuthathe ukuthi sitinikele kuba ngumhlatshelo kude sithole kuphila lokuchichimako lokwethembisile. Ngoba uphila ubusana babe namoya longcwele ebunyeni bebuthathu lobungcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sitawuthola ke bathandzekayo tifundo tethu tanamuhla. Sitawuqala ngesifundo sekuqala lesiphuma encwadzini yaGenesis sahluko se-21. Sicala kufundza esahlukaneni sesiphohlongo. Genesis 21 verses 8 to 21. Genesis 21 verses 8 to 21. Umfana wakhula wathi mhlazana alunyulwa Abrahama wenda lelikhulu lidzini. Ngalinye ilanga Sara wabona indvodzana ya Hagari umGibhithe labe italele Abrahama yeyisa Isaka indvodzana yakhe. Ngakho ke wase uthi ku-Abrahama, sicoshe lesicilakati nale ndvodzana yaso, ngoba indvodzana yalesicilakati akufanele iba yindlalifa kanye nendvodzana yami Isaka. Lokhu kwamkhathata kakhulu Abrahama ngoba bekuphathelene nale ndvodzana yakhe. Kodwa uNkulunkulu wathi ku-Abrahama, ungakhathateki ngenxa yalomfana nangenxa yalesigcilakati sakho. Lokho lokushiwo nguSara kuwe kwende njengoba akutshelile, ngoba titukulwane takho tiyawubitwa nga-Isaka. Ngiyawukwenda sive nangendvodzana yesigcilakati sakho ngoba nayo intalo yakho. Sasa ekuseni Abrahama wavuka kuseluvivi, wathatha sinkwane isigubhu semanti wakwetshathisa Hagari, wamnika nemntwana wabahambisa. Wahamba ke Hagari azulazula ehlane laseBheersheba. Athi kube aphele lamanti esigujini, wabeka umntwana ngaphansi kwalesinye isihlahla. Wase uhamba libanga lelingumjikijelo, wayawuhlala khona acabanga athi,
ngingeke ngikumele ukubuka umfana wami afa. Asahlethi phansi afulathele lo mfana tehlathi nyembeti wakhala kabuhlungu. uNkulunkulu wakuva ukukhala kwalo mfana. Ingilosi yaNkulunkulu yakhuluma isezulwini yathi kuHagari, Hagari, uhlushwa yini? Ungesabi ngoba uNkulunkulu sewulivile livi lalo mfana lapho akhona. Sukuma uthathe lo mfana umgone ngoba ngitawumenda abesive lesikhulu. uNkulunkulu wawavula imehlo aHagari, wabona sicopho semandi, waya kuwo wafika wagqwalisa sigubhu ngemandi, wanathisa lo mfana. uNkulunkulu waba naye lo mfana, wakhula akhulela ehlane, waba yingcweti kude kutshoki. Ngesikhathi ahlala ehlane lasePharani, unina wamthathela umfati labe ngumGibhithe. Levi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Sitawuthola lihubo lethu namhlanje bathandzekayo, lihubo le-86. Sitawuqala ke kufundza esahlukaneni sekucala siyogcina emsahlukaneni selishumi, bese siphindza futhi siphindza sahlukane selishumi nesithupha nesahluko selishumi nesikhombisa. Psalm 86 verses 1 to 10 and verses 16 to 17. Hawu simakathe, beka indlebe yakho ungiphendulele, ngobe ngiselusizini ngingiloswele. Londoloza kuphila kwami ngobe nginamathele kuwe. Sinzisa inceku yakho lokwethembako, ngobe wena uNkulunkulu wami. Bani nemusa kimi Nkulunkulu, ngobe ngikhala kuwe lonke lilanga. Thokozisa umphefumulo wenceku yakho, ngoba umphefumulo wami ngiwuphakamisela kuwe simakathe. Ngoba wena Nkosi ulungile futhi ulungele ukusethelela. Umsa wakho uyabaphefumulela labo labakhala kuwe. Hawu simakathe, beka indlebe yakho ekukhulekeni kwami, uve livi lekunxusa kwami. Lelilanga lekuhlupheka kwami ngikhala kuwe, ngobe wena uyangiphendvula. Kubo bonke boNkulunkulu kude lofanana nawe simakathe, kude nalokufanana nemisebenti yakho. Tonke tive lotendile tiyakuta kuwe, tikhothame embi kwakho Nkosi yami. Tibabate ligama lakho, ngoba wena umkhulu, ungumenti wemimangaliso. Nguwe wedwa lo nguNkulunkulu. Guqukela ngakimi ube nemusa kimi, inceku yakho uyiphe amandla akho. Sinzise indvodzana yencekukati yakho, ngentele sibonakaliso sebuhle bakho, kude labo labangitondzako basibone, badliwe ngamahloni, ngoba wena simakathe uyangisita ungithuthude. Akudunyiswe nendvodzana nabuya longcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuya kuba njalo, kude kube nini nanini. Siyawuthola ke bathandzekayo isifundo sethu sesibili esitholakala ke ekubhaleni kwencwadi le yabaseRoma sahluko sesithupha. Siyawuqala ukufundza esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi nakunye. Romans chapter 6 verses 1 to 11. Romans chapter 6 verses 1 to 11. Pho siyawutsini ke? Kufanele yini sichubeke siphile esonweni kuze kwanze umusa? Cha, akungabi njalo. Thina lesasafa sehlukana nesono, pho singaqhubeka kanjani siphile kuso? Kanti anati yini ukuthi thina sonke lesabhajatiselwa kuKristu Jesu sabhajatiselwa ekufeni kwakhe? Ngakho ke ngokubhajatiswa kwethu sangcwatshwa kanye naye, kuze kuthi njengoba Kristu avuswa kulabafile,
ngamandla ebukhosi bababe kanjalo ke nathi singayiphila impilo lethu. Nangabe saba munye naye ekufeni kwakhe, impela siyawuba munye naye nasekuvukeni kwakhe. Siyathi ukuthi umuntu wethu lomdzala wabethelwa esiphambanweni kanye naye, khona kutewuthi umtimba wethu wesono utewufa, singabi sisagcilatwa sono. Umuntu lofile ukhululiwe emandleni yesono, siyakholwa ukuthi nasife na Kristu siyawuphila kanye naye. Siyathi nekuthi Kristu wavuswa kulabafile, angeke aphindze afe. Nekufa sekude emandla etikwakhe, ngoba kufa la kufa kwaba kanye ngenxa yesono, kuphila la kuphilako ukuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani kufanele nithathe ngekuthi nifile nehlukana nesono, kodwa niphilela uNkulunkulu nikuKristu Jesu. Levile Nkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Sitawuqhubeka ke bathandzekalo nalo liculo lethu lelandvelela levangeli livesi lesibili leliculo 120, livesi lesibili lelivesi leliculo 120. Sahluko selishumi siyawuqala kufunza esahlukaneni semashumi lamabili nakune. Kodwa Kristu omsenzese wethu. Matthew 10:24 kuya ku-39. Kude umfundzi lomkhulu kunemfundisi wakhe, futhi kude nenceku lengentulu kwenkosi yayo. Ngakho-ke umfundzi kufanele eneliswe ukuthi ufanana nemfundisi wakhe, nenceku kufanele yeneliswe ukuthi ifanana nenkosi yayo. Nangabe inhloko yemuti kwathiwa nguBelzebuli, emalunga alowo muti ayawubitwa ngemagama lamabi kakhulu. Ngabe sabi-ke bantfu ngobe kude lokumbonyiwe lokungayikwembulu, nalokufihlakile lokunyayo ukwatiwa. Loko lenginitshela kona lapha ekusithekeni kukhulumeni ebaleni, naloku lenikuva etindlebeni kumemeteleni yonke indzawo. Ningabe sabi lababulala umtimba, kodwa babe bangeke bawubulale umphefumulo. Lokunenani mesabeni yena lokwati kubulala umtimba nemphefumulo kokubili esihogweni. Abathengwa yini boncedzela babili ngasenti munye? Noko kude nome munye longawa phansi afe ngaphandle kwemvumo yeyihlo, kodwa kini kubalwe ngisho netinwele tonke tenhloko yenu. Ngakho-ke ningesabi ngoba nine nibaluleke kakhulu kunaboncedzeli abanyenti. Ngakho-ke wonke loyo ngivuma embi kwabantfu, nami ngiyawumvuma embi kwababe losezulwini. Kodwa lolo ngiphika embi kwabantfu,
nami ngiyawumphika embi kwababe losezulwini. Ningacabangi ukuthi ngidele kuletha kuthula emhlabeni. Cha, angeteli kuletha kuthula kepha inkemba. Ngidele ukuphambanisa indvodzana neyise, ndvodzakati nenina, malukatana neninatana, titsa letinkulu temuntu kuyawubabaka. Tsandza uyise noma unina kwenza mine akangifanele, nalotsandza indvodzana yakhe noma indvodzakati yakhe kwenza mine akangifanele, longetjatsi siphambano sakhe angilandzele akangifanele, lofuna ukuthola impilo yakhe uyawulahlekelwa ngiyo, nalokalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami uyakuyithola. Nalinge livangeli la Kristu, akabonge Kristu inkosi yethu. Siyawuqhubeka ke bazalwane ngesivumo selikholo sebapostoli ekhasini le-40 page 49, sivumo selikholo sebapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu indvodzana yakhe leyodwa inkosi yethu, weta ngamalo ngcwele, watalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontius Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wangcwatshwa, behlela kulabafile. Ngelanga lesithathu wabuye wavuka wenyukela ezulwini, lapho ahleti khona ngesekunene seyise, utawubuya takwehlulela labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele naselibandleni lelingcwele, ikatolika nasenhlanganweni yalabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba nekuphila kwanini nanini. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo, sitawuqhubeka neshumayelo yethu yanamuhla kulisonto lesithathu emva kwa Pentecost. Sinje bathandzekayo sisaqhubeka nayo inshumayelo yethu, asikhumbule noma sikhumbule ukuthi sifisele kwababe lusuku loluhle lwabo. Namuhla ke bathandzekayo lusuku lwabo babe, sithi ke usuku loluhle kubo bonke bobabe. Ikakhulu ke sifisela babethu losezulwini, lenguye yena babe loqotho kunabo bonke, lenguye yena babe lolungile kunabo bonke. Sithi nje kibo bonke bobabe kwangathi bebangafanana nababowethu losezulwini, baphinze futhi emindenini yabo nasemakhaya abo babe ngilabo labatawusita ukuthi kube nekukhula, kube nekudlondlobala, kube nekuthuthuka emakhaya nakiyo futhi iparish yethu. Sithi nje bobabe sisagubha lolu suku kwangathi beningaba bobabe labanoluthando, bobabe labanakekelako, bobabe labanesihawu, bobabe labanemusa egameni lenkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Amen. Evikini leliphelile ke bathandzekayo sitawukhumbula ukuthi uNkulunkulu bekasikhumbuta kokuthi tisebenzi dincane kodwa sivuno sikhulu. Ngani? Ngoba uNkulunkulu ngekwakhe kwakudala ude indzawo yekulahla abantu, ude indzawo lapho atawuthatha abantu khona balahle, kodwa uNkulunkulu bonke abantu uyafuna ukuthi sebenta timpilo tabo baze balunge, baze babe kahle. Nanamhla ke bathandzekayo uyasikhombisa uNkulunkulu ukuthi yena akanayo indzawo yekulahla umuntu, akanawo umgqoma lalapho angathatha khona umuntu amlahle khona. Ngako ke umuntu uyamlandzelelela tinsuku takhe tonke tekuphila aze atehlulekele yena umuntu kumemukela uNkulunkulu. uNkulunkulu ke bathandzekayo utawusithandza asengame ngeluthando lwakhe sisekhona siphila la emhlabeni, abe khona futhi kutawusisita asilekelele kude kwakuthi lokhu uNkulunkulu lokuyinjongo yakhe ngetimpilo tethu, lokhu uNkulunkulu lokuyinjongo lokumaphupho akhe ngathi kwangathi bekungaphumeleli. Siyafunza ke bathandzekayo nasifunza lana, sifunza ngaIshmayeli lebaba indvodzana ya Abraham lamthola eceleni athi uzama kulekelela uNkulunkulu kokuthi athole le ndvodzana uNkulunkulu lamthembiseyo.
Sitshelwa ke lapho abathandekayo ukuthi le ndvodzana lengu-Ishmayeli yase seyiba nenkinga ngoba yase seyimelana nale ndvodzana lengu-Isaka lekungiyona indvodza yesethembiso saNkulunkulu. Kuyasifundisa ke lokhu bathandekayo empilweni tethu ukuthi kumcoka kokuthi sehlukanise kubonakale kucace ngoba nasehluleka kuhlukanisa bathandekayo lokubi kutawufuna kwengama lokuhle sigcine lokhu lebe sithi sikuphethe kuhle sihamba nako kugcine kungasakhoni ukuphumelela. Abraham ke wafika isigaba sokuthi bese uyakhetha Sara nakakhala ukuthi lo Ishmayeli ngathi utawuniketa lo Isaka inkingi ngoba siyadzinga nathi bazalwane ukuthi lokungalungi sikupheshise kungaze kwengame lokulungile empilweni tethu. Kodwa lesikubonako ke ngaNkulunkulu wathi noma akhweshiswa Ishmayeli wangathi uNkulunkulu ngiyamlahla vele wemlahlwa lo kodwa uNkulunkulu walikhombisa uthando kuye ngoba siyatshelwa siyafunza ukuthi wathi uNkulunkulu nanaye utawuba sive lesikhulu. Wathi uNkulunkulu nakamuva ekhala ehlane wakhumbula ukuthi kodwa naye indvodzana ya-Abraham ngako ngeke uNkulunkulu aze ayithathe ayilahlele emgconyeni wase uba nesihawu uNkulunkulu wamentela ukuthi aphile ale ehlane lalabeka khona. Lesibona ke bathandekayo ukuthi Sara asesehlane uNkulunkulu wamsita ngoba sitshela ukuthi wathi asakhala Sara uNkulunkulu wase uyawavula emehlo aSara wase ubona siyalu lalapho akhona ukuthi athole emandi ekunathisa lo mfana emandi labe basuke nawo ekhaya asaphelile. Ngoba bazalwane ngetikhathini letinzile siyadzinga ukuthi nasesibhekene nebumadima sikwati ukuthi lamehlo ethu avuleke kude ukuthi site ubona ukuthi uNkulunkulu ukhuluma uthini kithi site ukhona kwati lokungumphumela kaNkulunkulu noma lokulisito uNkulunkulu lasibekele lona ngoba uNkulunkulu ngeke aze asiyekelele bathandekayo ngeke nje asilahle. Uyasatisa ke uNkulunkulu uyagcizelela la ukuthi kuye bantu bamgcoka akanabo abantu noma ngabe sewulahleke kangakanani endleleni waphuma esesiporweni uNkulunkulu asibekele sona kodwa uyachubeka kumemete ethi buya ngena uhambe ngayo le ndlela noma kuthiwa le ndlela incama ayifanani netindlela temhlaba letibanti kodwa uthi uNkulunkulu buya uzame nje uhambe la kiyo siyawufika ekugcineni. uNkulunkulu ke bathandekayo abantu bonke ubabitele ukuthi basinziswe ngako sibitiwe ke thina ngokuthi lo thando lesilibonako lwaNkulunkulu silukhombise ukuthi thina bantu batawusinza bantu batawukhona sibathole kuphila lokuphakatha. Akunenzaba ukuthi sebone kangakanani akunenzaba ukuthi sebalahla kangakanani noma live selibalahle kangakanani kodwa thina sibitelo ukuthi sibameme sibagcugcutele ukuthi balwemukele luthando lwaNkulunkulu. Abraham uyabonakala ke la anoluthando anemusa anesihawu ngalomfana wakhe ngokuthi noma kungasiye lo mfana welikhethelo lethiwe utawuba netalelwane letiningi ngaye kodwa nanaye wambona angumfana wakhe waba nalo luthando. Nanathi siyabitwa ke bazalwane ukuthi noma sibabona balahlekile noma sibabona labanye baze bamelane ngisho nelibandla bamelane nelisonto kodwa sibitiwe ukuthi sibathanze sibacelele uNkulunkulu ukuthi Nkosi baside bayibone indlela. Nasifunza luhubo lethu namhla ke bathandekayo siyamva Davide uyakhala la ukhala kwangathi kuloku ukhala kwaHagari na Ishmayeli basehlane ubathi uyabuka ubona kwangathi ulahliwe ngoba phela abazalwane siyayathi impilo yaDavide kuhlupheka kwakhe kulahlwa ngomndeni wakubo nekujijelwa ehlane kodwa kwathi noma kunjalo wamati uNkulunkulu wakhe wathi noma asehlane wamati uNkulunkulu wakhe tathi noma tifika tinkinga empilweni yakhe wathi ukuthi siphephelo sakhe sikuNkulunkulu. Davide ke bathandekayo abengilolungile phambi kwaNkulunkulu kodwa tinkinga atizange timbalekele teta kakhulu kunakucala nakithi titawufika tinkinga kodwa kusho lokho ukuthi asiyekele kube ngilaba ngilungile baNkulunkulu akusho lokho ukuthi nasihlushwa sethelelwa sendiwa konke lokho kufanele bese sesiyamfulathela uNkulunkulu kodwa kufuna sifune buso baNkulunkulu sifune lwathi lwaNkulunkulu sifune ukuhlakanipha kwaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angeke aze asilahle uyawuhamba nathi size sifinyelele ekugcineni size sifeze lamaphupho lanawo ngathi.
Kungenteka ke lokubazalwane uma ngabe sitawukwenda nakulokukhulunywa ngumbhali lobhalela ibandla lemaRoma la kokuthi sewufile yena sekuphila Kristu kokuthi uthi tena akabhajatiswa wemukela kufa kwaKristu ukuthi sewuyafa etimventelive nathi ke siyadzinga ukuthi tiguqulwe impilo tethu bathandzekayo uma ngabe sitawukhona ukuthi simelane nemadima lesitawubhekana nabo sisaqhubeka sihamba endleleni yasimakadze siyadzinga kokuthi siguqulwe sitawuba nalamandla sithoba nalokuhlakanipha kwaNkulunkulu lokutawusena ukuthi simelane nemadima bonke belive sithi siphuma nje sihamba sibatshela abantu ngaKristu basiheletele basihleke basikhombe lokwanaloko bakhombe inkinga bathi iBhayibheli liyatiphikisa bathi kunjanjani emabandla ahlukeneleni sisati ukuthi siqhubeke simele liqiniso laNkulunkulu siphakamise uNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu abengasida abathandzekayo kokuthi sibe nemandla sibe nemdlandla wokwenta umsebenzi waNkulunkulu ngoba sathi ukuthi la lapho sihamba khona uNkulunkulu ukhathatekile ngathi lithi iBhayibheli noma uthi Jesu nakakhuluma la kulevangeli lanamuhla uNkulunkulu ngetiboncetse bayathengiswa babe babili bathengiswa ngendimlish noma bathengiswa ngelisenti kodwa kude namunye kulabo ncetse lofako ahambe emhlabeni noma kwenteke lutho kuye uNkulunkulu angadi usho ukuthini ngeJesu uthi uNkulunkulu ubona konke empilweni tethu uNkulunkulu wathi konke futhi uNkulunkulu ukhathatekile ngathi noma abantu bangasikhuluma kabi bathini noma abantu mhlambe sebangasehlulela bathini kodwa uNkulunkulu uthini usibukile usati futhi ukuthi simgcoka akanawo umgcoma la tasilahlela kibo usifuna ukuthi siphendvuke bazalwane noma ngabe sesilahlekile asitibuyiseni sibuye kuNkulunkulu simvumelela ukuthi asiguqule sitawuhamba simsebentele siwende umsebenzi wakhe wokulandza abantu ababuyise kuye siwende umsebenzi wakhe ngokuthi labantu labalahlekile labale ngaphandle labantu lese mhlambe bona sebatifake emgconyeni sibatise ukuthi uNkulunkulu akanawo umgcomo uyakhala ke Jesu evikini liphelile uthi tisebenti tincane kodwa sivuno sikhulu kwangathi uNkulunkulu abelasipha abathandzekayo ukuthi sihambe siyovuna sibuyise imiphefumulo lelahlekile kuNkulunkulu nalabo bantu lebese balahliwe sekuthiwa sebajijelwa egconyeni ngoba mhlambe bende lokuthite noma bende lokujanjani sibabuyise kuNkulunkulu angathi angasisita uNkulunkulu bazalwane sibe bantu labatawunakekelana sibe bantu labatawuthandzana lenkinga nje lesibona kutendeka eveni nasemhlabeni ukuthi bantu batondzana ngekuthi mhlambe wena umbala lonjani noma uhlanga lonjani kuphele sibona ukuthi bantu bayalimatana bayabulalana ngebulili kuphele bathandzekayo noma ngabe umuntu sokukwatisa kangakanani ungafuni kuyithatha impilo yakhe ngoba ayisiyo yakho umvunike weNkulunkulu abe uNkulunkulu uyithatha impilo yalowo muntu ngakho ke bathandzekayo uma sitawuvumela uNkulunkulu ukuthi abe khona empilweni tethu uma sitawukwati ukuthi noma ngabe sekunjani buhlungu lesibhekane nabo kodwa uNkulunkulu ukhona unathi utawusephula kibo sitawukhona ukuthi siqhubeke siphile ngelithando nekuthula nekuphila nekuthandzana nabo bonke abantu kwangathi bengaba neliviki lelihle bazalwane siqhubeke sitivikele singakutholi ukugula lokugijima kokuletha insuku kweCovid-19 kodwa sihlale ngaphansi kwekuvikelwa nguNkulunkulu ngaphansi kweliphiko loNkulunkulu sibe siqhubeka sibaletha abantu kusimakathe siyabonga amen. Sitawuqhubeka ke bathandzekayo nemithandazo yethu sitawusebenzisa umthandazo welilithani losekhasini lema-73 page 73 ilithani lesitawukwenta ke bazalwane sitawuphendvula kanye kuphela kiyo yonke lemithandazo letimphendvulo letikhona letibekiwe sitawukusho nasesegcineni kwalowo mthandazo lobekiwe lilithani ekhasini 73 thandazo ekusondzela kuNkulunkulu Nkulunkulu babe mdali welizulu nemhlaba Nkulunkulu ndvodzana mhlengi wemhlaba Nkulunkulu mwalo engcwele mmeli nemeluleki uthathu lobungcwele lobubusisekile lobudumisekako lobutingcobo letintsathu kuNkulunkulu munye sihawokele thandazo wekucela kukhululwa
Nkosi ungatikhumbuli tiphosiso tethu netabo babe, siyekele Nkosi lelungile, siyekele thine bantu bakho lo abahlenga ngengadi yakho nengcabile. Kubo bonke bubi nekulimala nekona nekuhlaselwa ngusathane nekuthukuthela kwakho nakuko kubhujiswa lokuphakathe, kuko kufiphala kwenhlitiyo nekutikhukhumeta nekutendisa nemona nenzondo nelunya nako konke lokungalungi, kuko kuhlobonga nekona netinkohliso temhlaba netasathane, kuto tonke timfundziso temanga nekukholwa lokuphambene nekuhlubuka nebulukhuni benhlitiyo nekudzelela livi lakho nemtsetfo wakho, kuwo umbane welitulu nemlilo nesiphepho nekutamatama kumhlaba netikhukhula nekomisa kwelitulu nendlala nesifo lesibhubhisako, kuko kucinzetelwa nekuhlebana nekuvukela umbuso netimpi nekubulala nekufa lokutumako. Sikhulule Nkosi lelungile. Umthandazo losikhumbuta ungemsebenti waKristu losinzisako, ngemfihlakalo yekutitsatsela kwakho buntfu nekutalwa nekukhuliswa nekulalela nembhabhatiso nekuzila nekulingwa kwakho nekufundzisa kwakho ngemavi nangemisebenti nangetimangaliso takho temandla nangekumemetela kwakho umbuso welizulu, ngebuhlungu netithukuthu takho tengati, ngesipambano sakho nangekuhlupheka nangekufa kwakho lokunqabile nangekungcwatshwa kwakho, ngemandla ekuvuka kwakho ngekwenyuka kwakho lokudumisekako nangekuta kwamoya lwengcwele, ngetikhatsi tonke tekulingwa nekuhlupheka, ngetikhatsi tonke tekujabula, ngesikhatsi sekufuna nangelilanga ngesikhatsi sekufa nangelilanga lekwehlulelwa. Sekholole Nkosi lelungile. Busa ucondzise libandla lakho lelingcwele, ligcwalise ngelithando neliciniso, uliphe bunye lokuyinthando yakho. Siphe sibindzi sekushumayela livangeli emhlabeni wonke, nekutsi sente tive tonke bafundzi bakho. Khanyisela ababhishobhi bonke, bapristi nebadikoni ngeliciniso lakho, bacondzise kuthi ngekuhamba kwabo nangekufundzisa kwabo balimemetele livi lakho. Baphe bantu bakho umusa wekulalela nekulemukela livi lakho, kute baluthole balulandzele lubito lwabo ngeliciniso, batsele titselo tamoya. Babuyise bonke labalahlekile bakhohliswe endleleni yeliciniso. Cinisa labo lababambelele enkholweni yebuKristu, dudute welekelele labo lababutsakatsaka, uvuse lukholo lwalabo labawile, umshaye Sathane aze abe phansi kwetinyawo tethu. Sive Nkosi lelungile. Condzisa abaholi betive endleleni yekuthula nekulunga, khanyisela ucondzise babusi bethu, ubaphe kutsi bethembele kuwe, bafune ludumo nebukhosi bakho. Tinika inhlakanipho levela kuwe tonke tiphatsimandla emajaji nabomanji, ubende kutsi behlulele ngemusa, tiphe tive tonke kuthula bunye nekuvumelana, uphe bonke bantfu kukhululeka, kuhlonishwa, kudla nendzawo yekulala. Sive Nkosi lelungile. Sifundzise kusebentisa lokuvela emhlabatsini, sikusebentisele ludumo lwakho, sende kutsi sabelane nalabanye losipha kona ngeluthando lwakho. Bakhanyisele ngamoya wakho bonke labafundzisako nalabafundzako, basite ubathuthute labanesitungwe nalabagugile, labafelwe, labasetshenziswa madima nalabacinzetele. Sekela uqinise bonke labanzinzako nalabo labangawutholi umsebenzi noma labaphelelwe ngemandla. Vikele labo labasebenta etindzaweni tetingoti nalabo labaseluhambeni. Gcina imindeni ibe munye, uyinike kuhlakanipha nemandla etikhatsini tekulingwa nekuhlupheka. Philisa labagulako, qinisa uvikele bonke lababelekako nebantfwana labancane. Vikela wondle bafelokati nalabade batali, bonke labasebenta khashane nemakhaya abo, bakhoseli labangenamakhaya, labakhubatekile ngenxa yembango,
bani neluvelo kulabo lababoshiwe nabo bonke labaphila ngekwesaba. Thethelela titsa tethu labasihluphako nalabasinyunzako, gucule tinhlitiyo tabo. Sive Nkosi lelongile, msindisi wemhlaba, sithethelele tono tethu lesitatiko nalesingatati nangakwendi lebesifanele sikwende. Siphe umusa wa moya wakho longcwele kuthi silungise kuhamba kwethu ngelivi la moya wakho. Ngolo longcwele, ungcwele unemandla, ungcwele awunakuphela, singawokele. Nkulunkulu somandla, wena lo sendela musa ngalesi sikhathi ukuthi sicele ngenhlitiyo yinye kuwe, lothembisako ukuthi nangabe kuhlangene babili noma bathathu ngeligama lakho uyakubapha labo labacelayo. Yenta manje Nkosi lokufunwana lokucelwa abantu bakho njengalokufanele bona. Siphe kwatisisa liqiniso lakho siselapha emhlabeni, kude kuthi ngesikhathi lesitako sithole kuphila lokunini nanini. Amen. Lalelani emavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Nginika umyalo lomusha ngithi tsanzana. Njengaloko nami ninitsanzile, nani-ke tsanzana, nanitsanzana kanjalo bonke bayakunati ukuthi nibafundzi bami. Kuthola kweNkosi akube nani ngetikhathi tonke, akwanze. Sesiyawuthatha umnikelo obathandzekayo la sikhona khona. Lo mnikelo noma leyo proof of payment yokuthi ubhadele wafaka imali ebhange lelibandla. La ucela ukuthi uyibambe ngesandla la ukhona khona, sisakhuleka kanye kanye, sitawukhuleka umthandazo number 48 kanye kanye. Ngebakhongosi bukhulu nemandla nendumiso nengadumulo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni kungekwakho, konke kuvela kuwethu nesikunika lokungekwakho. Busisa babodlongcwele labantwana bakho, busise Nkosi iminikelo yabo, busise emakhaya abo, busise imisebenzi yabo, busise amabhizinisi abo, baphumelelise ubaphe uNkulunkulu wethu ngokuthi baqhubeke banikele emsebenzini wakho kuze kuthi libandla lakho lite uqhubeka likhule, lindlondlobale, ludumo lonke lunikedwe wena na Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke, ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso, sivela emhlabathini sibhekwe idandla debantfu, sitakuba sinkwase kuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke, ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo, liselo semvini nemsebenzi wedandla debantfu, litakuba yinzebe yensinziso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Sitawusebenzisa umthandazo wesine wekubonga ekhasini 124. Umthandazo wesine wekubonga. Inkosi ayebe nane, ayebe nawe futhi, yenyusani tinhlitiyo teno, siyatenyusela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu, kufanele kulungile kumbonga nekumthomesa. Sikunika udumo nekukubonga uNkulunkulu somandla ngendvodzana yakho lethandekako Jesu Kristu umsindisi nemhlengi wethu, ungilivi wakho lophilako lowadala kaye konke. Mandla amoya longcwele wathatha abantu bentombi Maria, wabelana abantu nathi, waphila, wafa njengalomye wethu, kude sibuyisane nawe Nkulunkulu nababa wethu sonke. Ngexalisa insando yakho welula tandla takhe ehluphekeni, kude alethe ukukhululeka kulabo labethembela kuwe, nakwenda njalo wakuzuzela abantu bakho labangcwele. Wakhetha kwethwala tinhlupheko nebuhlungu bethu, nekunikela impilo yakhe esiphambanweni, kude kuthi akhumule maketane alomubi, axoshe ubumnyama besono nekufa. Nekuvuka kwakhe usilethe ekukhanyeni webukhona bakho, nyalo-ke nendalo yonke siphakamisa emavi ethu kumemetela ludumo lweligama lakho, siyihlabela sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele Nkosi, uNkulunkulu wemandla
ongcwele nonemusa, yamukela ukujumisa kwethu ngayo indvodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu, wathi ngebusuku lanikelwa ngabo wathatha singwa wakubonga wathi thathani nidle lobu ngumtimba wami lo hleshulelwa nine. Umzimba wemvana, umzimba wemvana, umzimba wemvana, umzimba wemvana. Kanjalo wayithatha inzebe wathi lokhu kuyingadi yami leyophiselwa nine, nanenda lokhu nikwentela ukuthi ningikhumbule. Ingadi yemvana, ingadi yemvana, ingadi yemvana, ingadi yemvana. Ngakho-ke simemetelwa kukholwa kwethu kanye sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu ubuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu ubuya futhi. Ngakho-ke sisakhumbula kufa nemvuka kwakhe, sinikela kuwe lesisinkwa nalenzebe, sibonga ukuthi usenesa lungela kuma endu wakho sekukhonde. Sicela ukuthi uthumele moya wakho longcwele emnikelweni welibandla lonke lakho lelingcwele. Hlanganisa bonke labahlanganyela kuleti mfihlakalo, bagcwalise ngamoya wakho longcwele. Qinisa lukholo lwabo kuthi sikudumise sindzawonye, sikunike ludumo ngendvodzana yakho Jesu Kristu. Lonke ludumo nekubatshata kwakho babe nendvodzana namoya longcwele ebandleni lakho lelingcwele nyalo nanini. Amen. 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 Njengalokho Kristu asifundzisa, sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini, angcweliswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzando yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamuhla kudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele tono tethu, njengoba nathi sibathethelela labasonako. Ngasingenise ekulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba kubuso ngewakho, amandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Athandzekayo Nkosini, lenzebe yesivumelwano lesemukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu na, nesinkwa lesisihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba wa Kristu na. Tsine lesibanyentisi umtimba munye, ngobe sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Jesu mfana uNkulunkulu sihawukele, Jesu mthwali wetono tethu sihawukele, Jesu msinzisi wemhlaba siphe kuthula kwakho. Nokuthi thobalo kukhulu sikhuleka kanye umthandazo wekutisonzeta esidlweni. Nkosi lesihawu asonzelile litafula lakho, sethemba kulunga kwethu, kepha sethemba sawo sakho lesikhulu. Asifanele ngekwethu nekubutsa imvuthuluka ngaphasi kwalo litafula lakho, kodwa wena inkosi nekuma kwakho ukuhawukela njalo. Ngakho-ke siphe Nkosi lesihawu kube sihle ngalokufanele inyama yendodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu, sinatse ingadi yakhe kude sihlale kuye nakithi kude kube nini nanini. Nkosi amfanele, Nkosi abafanele, Nkosi asifanele. Khuluma livi lakho libelinye, tinceku takho Nkosi titawusinziswa.
Bathandzekayo enkosini uyasibeta uNkulunkulu kokuthi sibide abantu bonke bete kuye bate umkhonta bate umdumisa. Nanathi ke bazalwane lesihlanganyela lo mtimba nengadi yaNkosi yethu Jesu Kristu siyabidwa kokuthi sibe munye. Ngakho ke sonzelani sitomukela umtimba waNkosi yethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele etinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Bongani simakathe ngoba anemusa siyosoko sipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu babethu lomuhle siyabonga simakathe sibonga ngabo kubabe lo siphe bona wasibusisa ngabo. Siyabonga ukuthi Nkosi nguwe babe lo ngetulu kwabo bonke lekufanele bonke bobabe babuke wena kuze babone Nkosi indlela lekufanele baphile ngayo baphathe ngayo imindeni yabo baphathe ngayo nebantu lababekiwe ngaphansi kwabo bahole ke babethu longcwele usihole sibo babo ukuthi sihambe lendlela siphakamise Kristu kiko konke lesikwendako sidumise sibabate wena kubonakale wena uNkulunkulu empilweni tethu nalabo Nkosi labalahlekile bakubone kithi bafune kuta kuwe bakwemukele njengeNkosi nemsindisi. Siyabonga ke babe ngoba ngathi imfihlakalo letingcwele sondlile ngemtimba nengadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu wasigcina futhi ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho loyihlangana yabo bonke labakholwayo. Site babe besibeketele nje amakholwa laphilako kulobo budlelwane lomgcwele nekuthi sikhule elithandweni ekulaleleni nasekwenteni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona abusa kanye nawo namoya longcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sisho kanye bathandzekayo sithi babe mnikatwe amandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sisebenzele lidumone bukhosi bakho. Nyaloke kuye lo nemandla ekusilinza kube singakhutshwa simiswe engadini phiko ngadimulo yakhe simsulwa sinekuthokota lokukhulu yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile umsinzisi wethu akanikwe ludumo ingadimulo nebukhosi nemandla neligunya nyalo kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwengcaconza konke akutigcine inhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya longcwele asibe kithi njalo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Siyabonga kakhulu ke bathandzekayo egameni leNkosi yethu Jesu Kristu inkonzo yethu yanamuhla siyethemba ukuthi inkonzo ibe ngileniphakamisako emoyeni nasemphefumulweni yaba ngilenikhuthatako futhi nasekumkhondeni nasekumthandzeni simakathe kwangathi besingaphuma ngemandla yomsebentela yena kuze kuthi abantu balwati uthando lwakhe nemsa wakhe bamati yena lo Nkulunkulu lomuhle longetulu kwabo konke lo Nkulunkulu yedwa lofanele ukukhonda. Siyabonga ke bathandzekayo siyethemba ngokuthi nitawutivikela nitinakekele lisaqhubeka liviki niphindze futhi niqhubeke nimkhonde uNkulunkulu ngato tonke tindzawo nato tonke tikhathi sitawuqhubeka nathi sinilethele tinkonzo kwangathi beningaba neliviki lelihle bathandzekayo sesitawuvala ke inkonzo yethu ngalo livesi lekugcina nalo liculo lethu 120. Hallelujah, semakathe uyinkosi yotomo. Hallelujah, wenozalwa yintombi oMaria. Osongene ezolweni we
ngekuthula nangeluthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.